Date Pia Prime Minister pen lockdown along kachito kuti arat phan kurbang thuke pajir jangmi phorni ajo sirke bapor saki milo ke kai pen corona ko nawur ki plung ja phan ke pachini Jan Dhan Yojana account ke do arlo se bimar phan bir takimi COVID-19 na ki Singapore Pradhan Mantri Garib Kalyan pen tangka ke thap ke pangcheng COVID-19 na keso awur pen kaching raijia phan Karbi ang lungang kang arong tin la pen a district kaprek pen kachelenga krong ata karang kha sai kedeng Kardom Karbi Prime Time biota ke thana bangnili Wilarbon Kropi non biotang ton pen arjoitha Date Pia Prime Minister Narendra Modi pen date piang kang lockdown amolong kacheto theka pathak date pi kuti pharo isira thomke barata phat kurwang thu pajir Piyotha dang kang dang pluk novel coronavirus ko nawur ki thura hirketan India long ke pangdang long le det Japan Prime Minister Narendra Modi pen rai ko masai dengsi date pi talavera long date pi lockdown mate kangkir kang hapado ni sir kep ke choka phi lockdown along ka chito date pi kado kabe bangguti pharo sira thomke barat phan jangmi ke thomani adap sir kep apor India ke do anara phan panong si rapte aparman lamjir pangda सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं जनता कर्फ्यू हो घंटी बजाने थाली बजाने का कार्यक्रम हो इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया Alangli lockdown ke koi kuti harat phan kurwang thu pajir lupu ningjesi corona kona vora phan jangmi pho arni mate phom kuruarni ajo sir kep apor minute sir kep an hemalong ke do ana me pamepsi hongkop hongchotai donka hongpharla hai hoya long milur saki mombatti mobile flashlight pakarsi corona vora phan kachesong India rat kachingri thegang thek chepaklang lunang pusi Prime Minister pendit pikuti pharoi sira thomke barat phan pachini la pen towar cholang वासियों के 5 अप्रैल को रविवार नई ऊंचाइयों पर ले जा रात 9 बजे 5 अप्रैल रविवार सभी लाइटें बंद करके रात 9 बजे घर के दरवाजे पर मैं आप या बालकनी में 9 मिनट रहकर 9 मिनट ध्यान से सुनिएगा मोमबत्ती 5 अप्रैल को दिया रविवार को टॉर्च रात 9 बजे मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं घर की सभी लाइटें मैं फिर कहूंगा मोमबत्ती घर के दरवाजे पर टॉर्च या बालकनी में मोबाइल की खड़े रहकर 9 मिनट के लिए रात को मोमबत्ती 9 बजे दिया 9 मिनट तक टॉर्च जरूर जलाएं या मोबाइल समय फ्लैशलाइट जलाएं यदि घर की सभी लाइट मैं फिर कहूंगा मोमबत्ती चारों तरफ जब हर व्यक्ति टॉर्च या एक दिया जलाएगा फ्लैशलाइट Jan Dhan Yojana account ke do arlo supimar sangpimar phan COVID-19 ki Singapore long pacheton si Pradhan Mantri Garib Kalyan atangka ke thapang cheng lu pasini lutumalong biota nakpali COVID-19 को नावुर की थोड़ा लॉन्ग पचतों सी भारत सरकार पेन जन धन योजना अकाउंट के दोआन आलो सुपीमार फन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण तेरान पेन बांग पुतिन आलो सुपीमार अकाउंट लॉन्ग सिका फरो फो फो तंका बैंक फन पथा पोंटोइलो लसोतें प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट के दो बांग फिया तुम अकाउंट की जुटसिया नंबर मते लास्ट डिजिट अतेंग सी अकाउंट लॉन्ग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेन तंका थापजी State Bank of India pen Karbi Anglong Deputy Commissioner phan ke pachini allo pen atengke account along tangka ke thapji arni la ber ke jong henlo last digit 5 pen isi an jangmi ke thom arni hini kalite ke thom jangmi clear ni pli kalite pho jangmi troxy arni trok kalite troxy jangmi ner cap arni la pen last digit ner cap kalite sir cap ke jangmi sir cap arni si tangka thapji account along ke thapatangka jangmi sir cap arni bank kalite ATM along an damlote tangka long po posi State Bank of India hin pen pachini Sarubotar MSC constituency ke parlo jangmi ni phai ke thomarni
Sarihajan bidasing ing TFP shop pen chenglok balipatar lamps ke parlo angkang alongta BPL sang edon pen sanglin crep ho BPL card ke dua tumapan keron pona birta bokojan rong spi pen pherang kini du tumalong birta nang pali Date piang kang coronavirus abur pen kachipajok thek Japan pura tiri pirat pangri pen lockdown ning kore isi pipon lo laso pen rong ke dua rat atum jase met pen han kachojor theng kachojor la pen arniwang chungda chot pen kachipang reng arat atum katura chetong nang riti Nona ke joy pen sang idon don pan sanglin crep ho an ke bajir pen masap so aje thewang phuna son si theklong sang kiron pon bom hut muni da tum ke do ke thak kachari nang ji la pen ke do kachipa hello nang che pothak lo than bang son terang la pen arya sang ho tum than paridun halapu Nijang Karbi Anglong Amri Lamps Chairman Bikram Timung Lapen Lamps Secretary Adrian Maslaya Tumpen Amri Lamps Angkang Kidoana Dealer Lapen Amri Lamps Asai Hemalong Humri Dampen Ake Joy Pen Card Holder Tumaphan Sangron Ponlo Lapen Social Distancing Aron Ateng Pen Kachere Ponang Jia Puthak Ta Sang Kichuen Duna Tumarhan Pachini Lockdown Aporahut Chinthong Constituency Asong Japo Tum Radaphan Mathapen Ake Joy Pen Sangkiron Ponapot Ningkang Samang Thek Radatum Chepaklang Namalam sopor pan bir tamu ington ponik sina. Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961 69021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957 988 008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihinamo pipotot birtalong bangthulo COVID-19 awur pen kaching rai jia phan Karbi Anglong arlu along tin lapen Akaprega district adoi hoyalong towar karang kha sai ke denga son thak thaksi number 25 nilip MEC constituency ke parlo pregjam arong along lapen Karbi Anglong pen Akaprega district adoi hoyalong jangmi ni phai ke thom arni towar karang kha sai ke denga birta nangle Nilip ahawar towar karang kha sai ke claim pona dim lake panjan longlang sa rong lapen to khura bia rong pen chenglok pregjam arong chilenga towar karang kha pado pon tanglo lason se duar baguri constituency ke parlo NH 37 pen kohora road NH 37 pen kohora forest IP road borbheta entry gate dolamara NH 37 pen sarmen signal lapen laktuk rongpi village baguri NH 37 pen rangsali entry gate NH 37 pen during NH 37 pen chandrasing rongpi village pen taradong entry gate tai thor ka chiling akronganta rangkha pontang lo pose birta nangle halapu dokmuka sildhara pura hawarang kangalong talasok iso wood pen kachipajok jia phan ka chiling atawar akrong an pini rong arat tumpen karang khasai dengpon halapu nijang Karbi Anglong chinthong hawaralong ta pir thya dangki umplo baki supen kaching rajia phan rong ka chiling atawar lapen towar akrong do anta rat tum towar karang kha padopon ang tana munit mate ahawar ka prega muniratum lockdown isek ludam jamlong lipusi tarpak thekta ketar pado Penlong districtor এই উমলাফেৰ এৰিয়া আজি আমি নিজৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে যাতে বাহিৰৰ পৰা গাড়ী গুৰা বা বেলেগ মানুহ বাহিৰৰ মানুহ আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ অৱলম্বন কৰিছোঁ গোটেই আমাৰ উমলাফেৰ ৰাইজ গামবুঢ়া খোৱাৰ লগে পেলাই গোটেই উমলাফেৰ মানুহ মিলি পেলাই আমি জাগা জাগাকে আমাৰ নো এন্ট্ৰি যাতে লকডাউনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ল'বলৈ গৈ আছোঁ যাতে ইয়াতে কোনো মানুহৰ বাহিৰত থকা বা বাহিৰৰ পৰা গাড়ী অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে নোৱাৰে কাৰণে আমি বিশেষ জাগাই জাগাই আমাৰ গেটখন বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এই অৱলম্বন কৰিব লগা হৈছে আৰু আশা কৰোঁ গোটেই আমাৰ অসমবাসীসকল বা গোটেই আমাৰ ভাৰতবাসীসকলে এই কথাটো বুজি পায় যাতে ৰাস্তাত কিয় কাৰণে বন্ধ কৰিছে সেইটো নাভাবাকৈ সেইটো কাৰণটো ভাল বুলি বিশেষ
আমি বেলেগ পদক্ষেপটো ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু নিজৰ সেফটিৰ কাৰণে যাতে মানুহ বাহিৰৰ পৰা অহা যোৱা নকৰে যে যাতে আদান প্ৰদানটো নহয় তাৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি এই গেট বনাই পেলাই আমাৰ নিজৰ প্লেচ এইটো এৰিয়াত যাতে গাড়ী কোনো বাহিৰৰ গাড়ীটো সোমাব নোৱাৰে আৰু লগতে কোনো বাহিৰৰ মানুহ আমি ভিতৰলৈ আহিব নিদিওঁ বুলি আজিৰ পৰা মানে নহয় আগৰ পৰা আমি মানুহৰ কাৰণে অহা যোৱাটো বন্ধ কৰি থৈছোঁ কিন্তু বিশেষ কেতিয়াবা গাড়ী অহা যোৱাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা যাতে গাড়ীটোখন সোমাব নোৱাৰে বুলি আমি এইখন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ COVID-19 na kesopen kaching raijia phandit piat dang ning kore isian lockdown ki pipen hitikulat anta kangkir klinga jok sang han pen cheng lok hemalong akinang soda hormu kachuna mabar sai kawi pen katura kachetong rat phan kriya rongari soi janga tum pen kirap ki pajara sai ke denga birta phirang ki kelvin terang pen nonjong birta na pali la sochi klo ki dam tang jangmini phai hini arni ada por phai kebra minute krep por dongka mukam phan kriya rong Pondip ing hiarong ari sway janga tumpen patir pi ponsi ingti kerosin la pen phuruya the hai hui kado kawe don pharo isira don plikep arada phan kerap ki pajer pon Soraphan pachonang pusi ingti ilin kerasi ilin lapen ke alu ilin ilitum phangpia rong yot pen ron ponlo hini la pusi nilitum keron kachirung ponsi nilitum rong bala phangpia rong 150 do lasi nonako ke nilitum la 150 aphan pachetang det pen jong si ahin dolang pulote nilitum abar sai dolang pulote nilitum te bok terai rong berong thak pansi tame ke bangjiar ni keron ponti aphan chisik ponko bangso kirap ki pajer sai long klengdun kurban sing ing hi kleng sarpo dor sing timung la pen arya sang ho tum chetong dun Mana inti lapen kerasin alu nang ron lo lapen bang riso ijanga hin pen nang kaching honsin dak pan kriya rong riso ijanga tum si nang keron lo nang ajin so pen la so keron ponalong nili tum sang talong pon lo lapen kerasin lapen inti alu long pon lo kerasin ni long pon lo bong kangkir arjudi ulo mati di masih kerasin alu haile konari so ejang atum long mai ko matum pan kriya rong dong kamu kam pan Pini Karbi Prime Time Birta bang kela panskang ton puniklo dumi thakmi kurang thak